Manong Nemy nagdardarasak nga road nga napanti ospital nga nangisarkanda, nangitarayanda. Kani Claire. When? Hindi makadanon sa dya, sinabol ko nga dago sa nagsalutsudak no sa dinot, ayan na, ti kwarto. Ni Claire. Impatuldo damat karot kanyak Manong Nemy kat nagdagdago sa kanapan. Nadahanon ko rito ni Lula, Manong Nemy. Ay, Albert. Lola, kumusta? Anat ka sa sad ni Claire? As makitam. Di magdagosak mo ito nga imbay dito hospital kapasan nga impaka mo. Tik classmate na. Tinaramid na di nga agres ka ro, tinagan na. Well, Lola. At halpasan nga si kaso dati rupa na. Pinilig na ito ang kwarto tatlo. Dito nga. Dito ito pagtalinadan na. Nabendahan, simubukil nga rupa na. Tigta lang mata na, tadakan ng iwan na. Nakaro ka di, Lola. Saan ka naman unay ko na ti doktor? Kagaya nga, into no, may bagan, ti dati nga rupa na agsabalin to. Albert, oran at mapaspasamak, saan kumangagbali ti panagayat mo, ti apo ko. Di mo kumasaktan ni Sola. Tabno di kas takat saan nga maipadasan, ti kas tinapadasan, di kiti napatagkan ko na, ti inakin ti kapsat na. Isot gabuna nga sa diyan, tinapasamak ka na kuha na, gabot tinalaus nga sakit, kanarik na na. Nga dahil nga Agnes, iso nga naramid na ti kastoy. Saan ka din nga minamauyong ti kastang na aramid? Saan ka din nga nalawag nga dahil nga Agnes tek mauyong? Tati inaramid na kat saan nga aramid tinasimbang ti panunot na. Maawatan kay Lola, isumati ko na. Tinalaos ka pa nagayat na kanyak ng mga aramid ti amin na pamuspusan kat saanin nga normal a panunot. Adayo nga ni Agnes ti kahit kong asawahin. Adada nga mga kakayat ko ni Claire. Orain na mas masamak. Sige. Orain ta nga makapuuti suna. Duwa tamang patibkat ya. Dik na na. Siyempre, iti adda ti panunot na kat may santong nga nalaan. Baka nalagdingit tulaon na isot gabo na adda ta nga magpatibkat ti pakinakam na. Adda ta nga magibaga. Nga data nga mangibat patag kang kuwana. Mawatan kay Lola. So, awad pagdalagan nyo. Aramidik di amin. Hindi ka antak di hospital, Manong Nemy. Gabot ay pa laeng nga kahit ko ti magpaksay. Sinapol ko ti siyan. Nagpakadak ni Lula. Nakiktutak Manong Nemy tadain sa ragdang emergency. When? Gabot na madala po sa datayan ko, nagpakniak, kahit nakiktutak hindi nakalugan ti wheelchair. Ni Agnes. Gabot adda kabagyan na siguro mano kapsat na inana, Manong Nemy nga sumursurot. Hindi pa nakaisarek na ti emergency room. Nagsaludsudak kaya adan ti emergency room ni Agnes, Manong Nemy. Nana, anat napasama ka ni Agnes? Mamumiso na barok. Owen, nagkaradwaran kami. Isak ni mamang na. Anat napasama kang kuha na? Ti anak ko. Anat napasama kang kuha na? Ape kas jay. Minom iti sa bidong. Nagsuicide. Sana nga normal ti panunot na nosta.
Gabutin na los ka pa nagladladingit na. Abay gladladingit na na. At ako lalaking ipatpatig na sang kanubat mga itkang kuhana. Kan Jakamota, nuan niya tinaramid na ta. Kalpasan nga, natuktalan mi nga minum ti sabidong, dimteng dagiti polisi, ti malay, kat kayad na nga tiluan ti anak ko. Tapay. At ako sinuyatan na ti asin ti trupa na. Nana, ti girlfriend ko. Sika ka din ni Albert? Manong Nemy sakbeng yung bagak na siyak. Medyo matrasak ta mga kandino. Dangran nak ti bakit ko na. Tay pabasol na kanyak ti kasi nga naramid ni Agnes. Kat tay di bagak na siyak nagatrasak. Nagpungtot ng peso. Tinaringteng kunti madayon. Adan puot Manong Nemy nakariingan ni Claire. Idagsubli ako niti kwarto ngayon. Claire? Sweetheart? Awan ti pagdanagan. Tao mang anges ka. Ngam ni Agnes, nga nangaramid kang katikastoy. Diya ka mo no, may ispal na paiso na. Ngam no saan nga may ispal ka sa pagarikan. Siyempre, ipabalod ti iso na. Kabot kastoy nga naramid na kang ka. Claire, awan, ti mabalbaliwan. Just the same. Oray maminano na ka, nadangran. Oray maminano ni Agnes ka mangdadahil, tanyaman kahit na nadadahilan. Santo ang baliw, di ba na kahit kukin ka? Iba't pati ka unay-unay. Albert, ano nga tantilangak, kas pagkarikan no? May baganto di, naoram nga to si Tiropak. Alis doon to lang yung pamuspusin dito. Adamat plastic surgery. Adamat ladamam. Adamat picture mo. Edit sa ampay nga na nasiduan ti rupam. Nga pagtuladan to ti, mang pasublit ti purma ti rupam. Kansa nga dati napateng. Hore ka sanot kinalaan ti ruhar. No nasinaw ti puso. Nasino ang ngayat. Isot tinasken, isot napateng, di ba? Nagkaman na, Albert. Pacheck, nga panubok amin niya po Diyos na ito eh. No kasanot ti parang subok natin ka na kinapod doon itong kalmay sa karata. Agaman na king Albert. Tasang kapulos si Muko. Itilikodan ti amin. Nga dito at pamatsak na talagang ipatpatek na. Nagkasmet ti pa nang ipatpatek ko kin ka. Nakasaganag mo limaban. Kan lumaban to tiyak nanayan. I love you so much. I love you. Nakalasat ni Agnes Manong Nemy ti panagpakamatay na. E di rumwaren ni Claire Manong Nemy ti ospital sa unay madlaw. Nung biglang tingin lang Manong Nemy kat talaga makiktot ka iturupan ni Claire. Ito buhay bayag ng ronomism. Kung nakarod kat aliston tulay nga aturin da ita. Itong dumting ti panuwan nga pa-plastic surgery sunan. May dimawat ti pamakawan ni Agnes kada kami, Manong Nemy na naroon na kini Claire, na kinidaw na nga san mi kano langin ngayon ulit darum kontra keng kuana. Tanagkaridi naganak keng kuana Manong Nemy na tumulong da iti nagastos ni Claire ito ospital. Imanunggot ni Claire kastamat tan kinilula na. Kaputa mamati kami Manong Nemy na basnek di pa nagbababawi ni Agnes kaya di pa nang Karina. Nasaan nanton?
Ngulitan pa iti mga ramid. Ti bakadadailan ti relasyon mi. Nakapagturpos ni Claire, Manong Nemy, naipasana mo ti board na katsakbay ka nagtrabaho. Siyak tining kakaligagom tapos ni kastakat. Mapasublik ti dati ti rumatirupa na. Hindi malpas ti amin. Claire? Ano ti langak? Aksarmin ka? Oh? Napiminta sa kumititan ng hindi. Saan nga natin tinaskin? Gabot na pimpintas sa manen asin sinao ti pusam. Will you marry me? Nagtrabaho akpay. Manong atawin? May saan atawin? Sige. Narilat decision mo. Albert, ano ang katuluyan saan ko mapanawan ni Lola? Sure. Happy ka din nga saan. Datalagayam. Kanuray sa mong ibaga. Naskang ada ni Lola. Nakatagdakal din na itulong ni Lola. Ken kayo. Saan na ka binabayaan? Isuti kang rayon nga kang kanan yung magpatpatib ti pakinakim mo. Awan sa bali nga pagyamanak. No saan ginawa Diyos? Pagyamanan ta, Albert. Nangro na nga ta. No dumting doon talaga ang kakararagsakan na pasyatihal daw ta. Imbas na ko din nagtrabaho, Manong Nemy, awanan ti mangik ko pa kada papake ni mama ang against ti relasyon mi kinikle. Nangro na lang aro din, Manong Nemy, edi tainyam amukon kadakwada. Isuna. Bagay kayo, anak. Bagay tanya. Pa. Tilanga? Sana lang tilanga. Nasubok kayo kadagdi panubok. No kasano ti kinabudno tunggal may sa kana kayo. Mamati agad na. Tikunam. Nga. Ore awan ti puli ngagbagtit ti may sa nga tao. No talaga nga ipalubos na ngagbagtit. Mapasama. No din na maidaranan ti sakit. Wano ti bigla aragsak kamariknan. Alagat sabi ko, Asti ararapap mi para kada kayong anak mi. Ngayon baligyan tumit patakderyo, bangunan nyo nga pamilya yung kiniklaim. Naging nga dimtengan Manong Nemy tinururay mi nga panawin tapnog may maysan tibagi ayat ken amin-amin mi kiniklaim. Nga di ba nagkalay sa amin kiniklear, Manong Nemy? Dimteng ni Papang na. Clear. Papa? Mabaling ka di ka siyak matlayang kumati. Mga abay ka nga. Da kami kinilulam. Da kami nga gina. Happy ka din na saan, Papa? Talagang nanayunan manin, di pa nang ibilang ko na isang sangayin nga ragsak dito eh. Ngal daw. To matender kamit lang, di kalasak. Di ka ragsakan na pa sa tibiyag ko, Papa. Albert, iho. Papa, oreda mo talaga kita. Makita ka talaga nga. Napas na kanapod no, di pa nagayat mo ti anak ko. Dinak to ko matultuladan. Ako, di magdanagan niyo, Papa. May sala nga babae ti biyak ko. Narukubak namin, nalisto ka masulisog. Dati ti kapunan wapag nasaktak una iti asawak. Dadi ina ni Claire. Agastamat tinapasama kita anak mi nga lalaki. Itilikodan ti kinalalaki na intulok na napukaw at simpeng ti panunod na. Gabot tinalos mo na sakit tinakan na. So, ang sampun to kumasaktan din ako. Sana katultuladan. Yes pa, ako hindi magdanagan nyo. Ikarik day tayo ti Diyos. Kaniti matang iyo tao. Manong Nemy, kaslakam tatapaw, kiniklear, kabayatan ng masdag kami iti altar. Tapno kasarin na kami ti padi Manong Nemy.
Iti pinagsamatami iti matang ti Diyos ken ang dilaing patay ti mabalin nga mamagsina kada kami. Agbalinto nga napudno ti tunggal may sa kada kami. Di kam tunual talyaw ti sabali. Agtalin na edto ti kinasulido ti kinapudno ti panagayat ti tunggal may sa. Manong Nemy ti balay nga nagnaidan dagiti aglula clear kanilulang na isut pinadevelop mi pinapintas pinadakkel kadi isut nagbalinita nga pagtayngan mi. Siya ti asawak nga ni Claire Manong Nemy ken nagiti tallo nga bunga ti ayanayat mi. Ni Lola Olga Manong Nemy no man pay addan apu ko na iti tuod tapo ko na tituudan di kita anak may kinikler. Napigsabay lang Manong Nemy nga mga aywan na tumultulong iti asawak. Agbadbada kami nga mga obisina ti asawak Manong Nemy awanan ti sapulin mi pay iti kinaragsak ti binangon mi a pamilya. Damit la Agnes kini Jude Manong Nemy ti nag-asawa. Tani Jude intultuloy na mitlata iti panang duyos panagayat na kini Agnes. So nga iti sinardangan no kon Agnes naalukoy ni Jude tirik na ni Agnes. Kat naragsak na ita ti binangon ta nga pamilya. Nasingad ti pamilya ken ti pamilya. Manong Nemy no padpadasik no kang sublian tinapalabas umisisamat. Tibiyag ka talaga nga napnuan kada kiti panakasuot ken panakasubok. Saan met ngay paay ni Apo Diyos, ti panubok ito paswana nga dinanamnamayin, nga dinanamayin nga dinakabaylan. No pe gusta, at dalatamat dagiti saan, dangang apturan, tenyaman na panubok kadakwada, isut pa kadadayalan no kan ti panunod da. Nalabas nga sakit, ken nalabas aragsak. Ti pakaalaan iti panakapukaw ti simbeng ti panunod. Dagiti ako kapagapaman kanagtultuloy. Agyamanak Manong Nemy ti anus mo nga nangurnos kalbasan nga nakinsend ken ka dati pakasalita iti email address mo ken agyamanak iti laing mo nga nang tagbiag ka dati nga pakasalitaan. Sabay ko ma, tawari simple laing kada damat na itad nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Tuwing nga radagyaman nga pagayam mo Albert.